Ekspresi Malai Semat Unit. Gerbang Yaiba Don Bob Kolong Vice President Jongka New Youth Council By Dorongkat Hakane Ka Janmir Banlong Kun Gajing Singan Kamtam Yepi Ka Unit Jongka Ekspresi Hakane Ka Than Kajung Semua Kenai Kuble Yai Pae Mijongi Dorongkat Kirang Bak Senong Jongka Kenbak Malai Nangta Kirurang Bak Ibaran Sadin Jonga Bat Kinam Kitkam Jong Ka SYC Shillong Central Body Bat Kerpang Yepi Ki Dekat Lagi Kinam Kitkam Jong Ka SYC Hangli Hamalai Soma Hadin Bai Ba Joni La Kontak Yengai La Pun La Kerpat Badi Longkat Hakane Ka Janmit Badi Aiman Sim Yepi Kala Pelong Yenga Bangan Namlak Ban Keren Bawan Nama Ngadon Kajungi bagi donkam menai musim ya ki samla katahan kajungi kumbalak kerana kemat kenang bakin lain nagi jingsni ke bawai pujat kiba kani ke pertai ke pemerintah kadon baru juga porongan suara berkelam dah musim ru ya ka Hinyotep Youth Council bagi isya ya ke jingtrai ke jongka kumro banyale Banyada ialah kejong kejai teri. Nasmi menbuk ni kintin ban aiman sim shisho yaki. Banam kumkawai ni kintin jong wai ni kirista. Nangilam jong kari hakat pakai ang tigipor kari Amerika borong. What I baka jai penril kan leyay na mata jong pi. Dari mga mopi ileyay na mata kajai teri. Natraw nga aiman sim ni pi kum kinokit kam na do i-vice president. Wepat kira kam juga Central Body. Ya. Lawan ni kentu enga hayin bat ikwa bangin don kapte soban ai kublei i presiden yang genika nah unit HYC hanya por mamalai samatro ba ila ai genika kapenta ban kren sikin tena tim tena yang jongaro namar ini pilihan stro ni kilayak kiu kilayak kreat te kwa ni banya mare pensai tena yang jongaro hakbakum genika por soba ngamdan i ban om rei Makitbok kiru yang kini kisamla jang kanek HYC ni hanya po malai somat area unit ba kinang trei ki kam ki bopha ban pen bahai ki emlang salang hakini ki snong ki bahap apo ke ma malai somat chungi ndai la setang hne ki snong basi mar kidan ru ki snong ki bordar kumba pratli ki snong karo ki bahap apo ke ma malai somat chungi te da ki trilang jang ki samla HYC rengkat kinong nyalam sinong rengkat ngau tingshir ingat yang salah bandrat ipijing smil iban hakan ikatong katang kejongi kini ki artili ki timro kitbok kiru yang nyapi bakum ba ibas presiden long bagi dari ketimok kepanon ra kicing job kicing ele dan kibarem dan kibajot ndrei ladapi ele da kamen siem ndrei da bansyule da kabor kajaka banyak kenjat takabong ya kapon mereka kenjat penbanyak ubril ke ketul kam ipunat di nangit bagi jeng lekai jangpi dan sa ajeng kon ini di besang hangi di nakleng jongai sa simpat ngakit tok ruang akan ikaseng HYC Malai Selamat unit ba kanangnya caprang hakikam juga fair ba ngakit tok ruang ru ya i kinangkit kam jong central body ba
kinang ai kani prilang nang makani ka unit apo kay majungi kanlang siya kapala ban trekam on bakandan tangka karteng di tangda kini kintian di batindihat di kublai sibun kublai sibun Kajing khang nan ko jongki ka penlang ba ka tagayen ka babe si junam nama ulalong adek bat menta kila persangon pa ki relation center umla le per ni kisnong kita to penmelien lan itu nang ye kan bang ik bakum ni program nangang suthu yela de kat bat ki hamanan football man nga suthu balda ngingim beten ya lung kena lan ye ki khon la jong haka bakum ni gaya ni ima yo kasawan sa kordet sa kayeng jonga kayeng jopi ngai kisama jong ni kadong tan kempat selamat iki bakum kita bat shobha wat namat hiro namangingim ko bari i baka jing